Hadin gaji yakhi kabla pelong kelang-kelang ke distrik jong kejela. Kejelang jong ki Asha bat I menteri kakoi kakhia angkat ki officer jagatan kakoi kakhia kabalang batang sia po sekretariat kala raiban penkiu ya kajing siu jong ki Asha naka arjar tengka Asha kala hajar tengka. Henry nak liang jogi Asha habakan bekila patai kubor kele thu bakirang up ya ka order lani ya ka hukum nak sarkar hak da kajing tho akabide bakan kajing penkiu namar bakila bu an pelong ya kajing yakhi aka arpunyo tarik matau benai tetan adu ba ay kan ka kubor nak liang jogi Asha kele thu bagian pat yo ya ta ka order lani ka hukum ban berkiu ya kajing siu kajing ki pa adu matau nak liang jogi kempat weng ya kan kajing yakhi ka bakila bu ban pelong hak arpunyo tarik matau benai kinyang lam jogi Asha kele thu bakila Ang ya ka sarkar bahkan penpoy ya kajing tho sekiah po ka arkanta nikil ab hadi bun kentaru hadi mata kempat yo ya kata kajing tho meni hapo ka meeting bayakran bat imadam operasi ringkat bat ki officer jong NHM jong health department kumjuru bat pemegaria Asha Workers Union te hadin kijing dawa kejungi kijing heki jungi kumtu kumbala ya UI heki news ki media mo mana kalian jong pemegaria Asha Workers Union ni kerpat di state government bahkan penkiu ya ka fix incentive na ka shi hajar tengka kat kum ko na ka ar hajar tengka shi benai kat kum ka dor ka biadai ha ju ka pemenda te na kalian jong health minister mene ila terwa ya ki Asha shi hajar ban penkiu no sa shi hajar tengka kata kamut kan dai lai hajar tengka na kalian jong ka state government ti bat ha kata ka jing keren na kalian jong ka megalia Asha Workers Union ni ngila ongi I bangin nomla ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members jong ka mawuhi ki badon hadu arspa neo pongon tingila ongi I ba ailad ini bangin discussion abat ki Asha ki jongi nen ngin sa ay ka raya pi lengbada ka da ka message lengbada ka WhatsApp ti sakawai shushu nakaliang jongi ngila ongi ki baya ka ke bapila terwa pedeng jongi wat ladangin pat laban aya ka rairu pin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban shia kran barbeli bun sin ngila adep mat ni kran mentang ya klet no lasai tena kalian kejongki kila kular ban ai ya ka assurance in writing mentang sihi tingila ongi ki bakin ai bakin penpoi ya kata ka assurance kejongki hapo arkanta tingila mi na po sekretariat na kamera jong ka kamera ba shong meeting menne na du shi beje steng par kapor menta kala adai hadu san beje ti kata ka arkanta kam dei shu le se kala poi shi kilai kanta steng shi ki sau kanta tingi sautu ki Asha jungi ki badon sha jangai kinam la ban shu apsa la ne ban shong miet ban thi amit ha surok kum ni tang na ka dau tang na ka benta kata ka order ke jongki ti ha nakaliang ka jonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text ru ya health minister ala kerpat hi ing ong sobha ban ai no kham kloi rei kat hadu mentaru nim padio ya kata ka order ke jongki ti nakaliang jong kami gale Asha Workers Union ni pen pau hang ne bangim pat la ban ai kanu karai namar klem da UI ya ka assurance ke jongki teng ke ai ke bangi ya kran po meeting kalong da kumoi da ngila ayo ya ka minutes of the meeting kalong da kumoi te klem da UI ya ka minutes of the meeting klem da yo ban tule ni nampak la ban aya karai tengah karai ke bat kena ngin sa iPad on da ngila de yo ya ka assurance in writing ke jongki kila ban itu I